Dipu matipung cek solang solong pre-Christmas katalon pon. Osomar bang pliapan emisi Richard Tokbi kirap kapajerdam. Lakha ingkoy singhason hawar apar lang parpanchar salong KAEC amorsing kiso ahin pen arna maluna luthui ki mikang pulapen iskola hem ki kim japan long sompon. Kuit ang krim cipi pe polote sorkar pen ki piason long lelo. Raidang ing ti Memorial Model Village arong ratapan long lia pata ki pi Japan kacuning ripon. Aprangsi nilihin pen birta kilang arato anapan kardong pajirlo kardong. Non nili karbilong ria birta kithana bang sami ojang terangpi. Non birta ang tompen arjupon sena. Matijong ni pai po arni cek solang so Baptist Church tumpen patirpi ponalong. Manja, longnit, keroni, lombajong, saini langso, lapen kapre-kapre hawara tumpen cetudongsi, di pumatipung cek solang solong pre-Christmas pamanpon. Bang solong, sang pika jerong pipi, LOPC foundarehin pen, Japonsi, kardom kardia sai cengpon. Labang so pre-Christmas katalon pon along aluhiaman pen, MP Barim, Biren Singh Ingti, Jibon Teron, Chandra Singh Teron, EM Barim, Ruby Kumar Phangchu, Chisong Terang, Lapen, Ceparjana Bangpu, Rajib Kru, Lapen, Christiana Dhorom ki kroya radatum citudun. Arna malam cethan cimumpon, Lapen, Arna mapan, Gero Karchu adlun lun pensi, Labangso pre-Christmas misen pen, Pachunpon. Kalbi Anglong 1951, 52 era Pakri si Ihai Panda Dulu. Lahir itu sepati pun namanya. Non itu, Borboniti itu, Belek itu. Pasti non. Cek solangso Baptist Church sahin pen, cepatir pi ponsi. Pinilitum pre-Christmas nilitum talon ponlong lo. Christmas tarik ingko rapho matijong la nangli leyangko kang hong mek ason la pen halasor ni ke amunduli tinatum prekjam amunduli stame nithang muthang amunduli long chedorepji kona pini la son pre Christmas tum ki ponang koke la dak prekjam amunduli do la pen prekjam domination do la da pen tum chingrum ponsi pini dak cheksolang so Baptist Church pen cepatir pi ponsi nile tum dak pre Christmas la bangso ditum talon pon lo Lapen, bini ladak, ni tum kecup hapon ating pen. Lapen labang sukat du kawi. Doan, nili tum panang kai sponsor dun. A family lake sar Bhim Singh Ingti Kathar alang tum family pen sini tum pan na sponsor dun lo. Lapen tum kecup hapon lake nili tum ex MP Biren Singh Ingti lapen te ladak nili tum invited guest dolang Jibon Teron, Chandra Singh Teron, Ruby Kumar Phangchu, Chesong Terang, Rajib Kru, Samson Ingti, Kukhila Lektipi, Lakadok with Hedung, Pini nilitum along ng cetong dun si Lun Lam Pendam Kung Lok, nilitum pan Ning Kirung Alam Te, Lapen Kaprek Tami nilitum pan Lun Lam Pendami, nilitum pan Parjupon Lok. Nasi Kewang Jilangar ni Stami, Rengdok Reng ni Pen, Kedolong Ji pan, nilitum Arna Mangnu, nilitum Chordom Pon Bom Lok. La non nilitum la bangso program ke cek so langso pen ke cengsi lo ke cengsi apong pre Christmas lo la hello la pen moneng sa tamen nilitum la poson si bipon bompo ame cingrum pet la so iria cingrum pet pen ki bipon ke la bangso program ke pin la pini hello ke cengsi lo peneng hello ke cengsi Lakha ingkora trok duwar baguri constituency kaparlo angkang kohora bakring ingtia rong amikar kalitang buso belapen acor sunita rong pipiatum asomar bang pliatum pajang ridelo. Sang pi sunita rong pipita bang plia somar phanci utekangsi akapregalong cukat dunjuilo.
labang plia osomar pajangri ki chumovi ki junmovi lapen ki doa hem kavi la sobirta arjulongsi MEC Richard Tokbi aning ke me lapen kanghon kangjin sopen tangka suri pho lapen sang kiron pajirda bang solong osomar jangri aposar penta MEC Richard Tokbi aphan kachuru pajirpon kedam tangarni la anaki sunga hutta majok rat pangri abang phubang phietum tala puson kerap pajir abang abilang la sinon ke bang GMEC kiliga hota MEC Richard Tokbi along si cherap chetudun pupusi ning jepon kohora pen mirsing Tokbi karbilong re birtanang pali so kerap nang kapajir la son kalilo alang litum phan nang litum kisum ke phua bang phutum phan sitame arjipon itame kedam tang ang som ben jitu nang kele ni tum thek an ladak ni tum ke deng nong anabang ke ni tum alang litum phan pipajir pon ibom no lapen kini sitame ni tum asar tum bang aprang jitu kisum ke phu lahai alam chini si ang tum kohora leving a puling yong si lilo pulo te alang litum han birta en lam thap tu si ni tum nang li ladak anang humri iklo tapi alang litum la kisum ke phodat abang puat tum han kang hon ka jinso ke doko ka joy ni si ni tum hanang pingkha deklo kasinang humri pe alang litum lason asa versita nilihin pen akirap tekang tu pusi ni tum no nang pajir itu nili mesa de nali kursi nali nada sor dari dapat kengaro tante pin kon peter si hiri long li dalo galang di ajata sela sa piburi ya kila phan puta pension dal haita long bom lo olai ili tum local MSC pai kopi lo rabi tangka ma mahama sok ma sang ma tante nali kopi ma nali ja ko untuk kopi lo rabi gi nili nali si chini de data halo non ke wangji ke MSC kiliga hut nali ko mat phalon te ke rabdun ji ke nili la tum party se lo kopia party lo ante BJP long claim bom lo nita la phansi choro lo phan pa hai ko te ko ma phalo ko pahai gi ke research top bi phan research top bi phan di nali ni aklong ba sin nali aklong pan lo nili nikah ni thom la claim bom la phan jok bom lo la si akirap ta long bom lo akirap talong phan si cirabun po cirabun po nali ni aklong ba si punelo nili pedelo hem sigla puya do antalo nili puya do antalo nali puriya do antalo tante la bang so sumbar ke nang lilong si doma nilong si dolo da nalo da bang pa ju ga da bang ju ta son kalang di bang an lo ante la nali bang pli ante ko nan iglo ne ino bang ha difusi do sikor chali ati bang pon dem tante la puson la langli tumphan ke jang pajang redelo la puson ko mane non son thot nang kirap doma nali tumphan la son to bom non di sar anbela chi theklo na risara mela ni baki kini ke thek ding la pela dang local non ke thek ding dum ke non ba chi theklo ni la risar mela risara mela par lo ansu the non ni kan ki thom do la ko pa du thu te chi to dun te aru la ti te nali ke la ba so sumar phanje apisar ne apni phansi pisar na pisar la ni non ma kenali han si punela ni le ham lo ni ko chi wa soi bo so lo te la langli pe bang lo chuka dun joi lo bang lo chuka dun ji man ni sin na la lo ke dak nali tum chini ke dalala dak ko na tong ka dun na do dak lo si do ba Pinimati jong ni phai pho arni singhason local MEC mate KAEC EM amor sing tisu lapen achor sang pinerola phangchuk piatum ari dengpen lang parpana monduli babu miligarong pak pharoi si arna maluna lu thui kang pupidu lapen school hem ki kim ja phanlong e sitami somponlo bangso maya long nang chitong dun VDC chairman Kensing Bay BLCC chairman Lawrence Rongpi Dipu local chairman pendang lok kapre ki thigi dinga tum chitong dun bangso long ning ke mepen chursa pharmana phanpura KAEC secretary Nerola phangchupi ari dengpen tangka suri cap sitami kerap pajerpidun manja pen Vidya Singh Timung Karbilong ra birtanang pali aluna thui ladak United Pentecost Church atum niliphan na chuning rilo niliphan nang chotoilo je ladak luna thui nang sopa pitha pulo lasu patang piat si pinikang pulo ise program la penisia program mangge karbi kuki labang suka charwo hut dak lang parpan hawar high schools dak towara du lang parpana long si poner lo dia dak osomara tumda do sitame
school penene ke Charlie Jipan ko ke wing an se dam nang ko masi dang arato na chole we bas school wan pilo ta men nga building wan un eda je po nang li tumbang si labang su ahem kado we school abang nang li tum si che parjap nang po po si dang rong a sordon si che parjap pen si ningkan si hini bang ke methang dum si che bor ipon si non ba Dr. Tuliram Roghang Ladabang so school building bang Karbiang lo tun mas council works department pen nang pipon lo 10 lakh na pen 10 lakh pen ke dorji kale aku muning pen na son si extension thubong bobo si sarni li phanang pulo na si labang so school ahem la nichikro yang thomang bong si ke patang pon ni bo phan si ni li pini ka do we da rada thengno ta lam chak sipikang Sorkar tumpen kapin khat pon ateng pen corona vur pen rata phan kapajok pon je phan pura abang phutina phan covid angprim ki pipon asai deng pon bomlo lason si karbiang long inglong arlok ki duara ra phanta la soang prim ki pi pon asai deng pon bomlo la si karbiang long arat ki do anta la soang prim ka chipidun je phan ADC Rajasan terang pen pachini pon la soang prim ka chipidun di atuma phan sorkar pen ki pipon asona sona scheme pusitami longdun dede ji puta alang lipen than pachini pon या इले तुम कार्बी आंगलोंग के कोविड वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज चेन के कम पिघला लासु पोसी के कम मन माने कारियो कार्बी आंगलोंग के सेकंड लास्ट लो अबेर पेन लासी पिनी ला कम्युनिटी लीडर पर हंग लो नंग कचराप लिनी पर lahar gasta kami tinggi tam pamu meeting onda kipu iglo je se ini ahem ke lage resistance do lang non non ta kasih pitum na do mane do hai ana bujai unang lang ajar nang lang lalu afisi cibi kasih pipi anda ajar tu man ke kade ting pin kanang tum koson se lam thelong हम हंग असम तुम है के प्रेस तुम है के ला तुम के always there to help the district administration dan lo ni aku nang itu medium pen appeal tu है media tu mata je alang di tumta la covid vaccination long nang kecerap di la hello mane aju kikat pula sulam kali hai mane analog ke se wrong along tum ha ke som read long kam claim dam den natik dan lo analog ke penini dan kitong tidak tik lah nano aju ta ini atim long ke nili tum tu vaccination ayo akam pen solai lo non asam government penta instruction nangi bitang lo del for example oronondo scheme ko hai lato oronondo scheme ke mama si vaccine kati pi pe tum ke la oronondo scheme ke stop check ko La vaccine GP pe tuhan ko non aku ke abe hai anna yo anna anta la government related scheme an ke adi vaccine GP pe noi yo noite la people utarma abe son ke la son ke long le di non ke ladak ke lamps tum ke karbeng long ke lamps tum si tangi ke ron la tumanda instruction ki bitang lo jok si vaccine chipi petum han ke lems asang lagi sulibam lo Lakha engko ratrok Duarbaguri constituency ka parlu kohora raidang inti memorial model village arong arata phan KEEC atumpen prabjin pen longlea pata ki pije phan ka choning ripon lapen laso hawara long ason ka chingthora saike deng ponja phanta KEEC CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Duarbaguri constituency MEC Richard Tokbe tuma phan ka choning ripon lapen ki jonalang pencheng lok PMY jahemsu pusitami non puta ihumta ladak raidang inti memorial model village arong aradatum kelongdun avelang laso arong mate raidang inti memorial model village arong along kedamtang kongres sorkar pen open sterahem pipa jerponlo bonta contractor hori inti pen laso pen sterahem kikim patang pipon peder
Lapen lakso pen sterahem BJP asorkar tumpen kapatang ponjia phan sai klemponlo. Bonta lakso sai klembang rajening tipenta pinyar nianta patang pipon pederlo. La silahai ke tangtea sai anta prabjin pen kapatang erjia phan ronga sar pencenglok ronga mekaratum kacuning report. Hanboka pen Robinson Kiling karbilong rabirtalong birtanang paling. Ake hai CM roton ingti si labangso arong phan kipa phihub arong po si alang li ning ke me pen kang jin so pen si alang li labangso ai si arong raidang ti model village seng lo la pen te labangso muarni si labangso rat phan lam pendang lo kado gawe kacingki gaje than je phan bakilun ke kan je phan labangso open estate nang ji pusi labangso ahem setamin nang pilo la sila bangso open estate kikim pon kerang pon lake 21/12 2010 aningkan Te labangso kontraktor ke nang lithan pati ni ma. labangso a contractor lake ke hai huring ti han lo rajening ti phan se alang li puthot ke paklem ye phan ar pupi pon lo lapen te alang li labang so ting lapen tak sar kado gawe la hini klem pon lo lapen stop check lo Milimen ke bodesor ingti je darong agang murai lo Kalang di. Ente nang liro Arab ko an duja don kan bag duji. ladang ni long arat ke aprang teng kulutang ke don thongke Don hongkep. Non puan ta don hongkep do bolo man mama puta pakalang kam chat lo ma. Kam ke jum je puya lo. mane la kam ke jom je la don thongke ba don thongke ba isi la son ke dulu nan botoman dola Kalang di. Tangte arta bang ke ko an bag mupen tanilin arju bom arta bang ko an bag du pul ne la ha. dak rong ke seng ke arta bang ke la 2008 kan siarong ke seng le Ke tu thaden et tu te pinana arta du. pinana la arta do lo Tangte nali tum la puson ladak nang du kok pen pota long dun iglu ma tangte. ni tum la dak la don thongke bara la jitu la raidang ti model village adon ke hedi jitu la ador khunang ke seng nang kim pi along le ni tum ke la border ke dai lo hedi ni tum ha non ta ni tum la pota chibunai thekhe aku pota ta long le la E don dala puson ipak dalong ave lelang. lang e don da long le la Ke saputa talong lelang. ave ke sa pota mane bipram da vela From ta bilang di. Tangte nali tunga adu ya hoi si bang gulhadir sik pen dorap pet lo. o ka lang lo Ente bang la puson nang ke pet nang ke ther nang ke hap la puson du matang te. non mane aprang prang la son dolo ta non ninkan si hini bangel hai ave aprang itami non la tung ke hedi joy joy pe na ja si pini sa nang ipo nang pet chet po ha ko mai me ke kar beng long ta mi adibasi do po hala bang so hala ahom to me hedi be po mum po hala adibasi bang jor bom hatu banang pet bom lama si la so ahoy bang hala tum si la Golaghat district sinang pet ik bom lo Tangte la bang son nang ke pet ken nali tum kopine la puson pudun la pugun nang peri kar beng long pula puson pudun bote nali tuhan kopi pisi nang thak iklon te bang akhai get tangte. Nili tum chupudun sitame hai hede lo aku kip la pudun sita bang sike theke repina bang sina hai rong Tangte nali tum prabjin pen pota ke nai suvek nai pusi nali tum local emisya ke hai sa Richard to bifan kacuning ri iglo. ah Pinya berta ke laan se kang ton cholo kaduka via phanta kardong.